бобои ҳоҷӣ бисёриҳо хайр мекунанд, видео карда дар шабакаҳои интернет мемонанд. оё ин савоб дорад ё на? яъне хайрҳое ки бародарони азиз ва гиромӣ дар шабакаҳо агар шумо бинед дар интернет, мо алалхусус дар ҳамин даврони ки гармии ҳамин коронавирус буд ё COVID-19 меган, аз тариқи ҳамин интернет нигаҳ мекардем ки дар тамоми минтақаҳои Русия аллоҳ баракати дунё ва охиратшон тиҳад, бародарое ки имконият доштану шароит доштанд, маблағҳошона бароварда барои мардум маводи хӯрока харидаву хона ба хона тақсим карданд. аллоҳ баракатон тиҳад. бисёр як гӯем иншоаллоҳ аз худо умед аст ки шумо дар ин кори кардагитон аллоҳ ва расули ӯро аз худтон розӣ гардонидед. ин кори шумо кардин, додарои азиз, касе ки маблағҳоро баровардаву дар ҳамун хел вақтҳо дасти мардума гирифтанд, иншоаллоҳ шумо бо аллоҳ тиҷорат кардед. худо хоҳад ҷои он пулҳо ку ҳама бо пур мешавад, вале дар баробараш ин қадр савобе ки шумо гирифтем, ин қадар гуноҳое ки шумо мағфират шид, ин як фазли худо буд ки шумо бархурдор шидед. бигзор бин ояти қуръон чӣ мегӯяд? агар ҳамора касое ки мисол камера карданд гӯем ё видео карданд ва мардум тамошо карданд ки киҳо маблағ, ҳатто номаҳошонам гирифтанд, ҳатто додагӣ чизҳошонам нишон доданд. аллоҳи меҳрубон сураи бақара ҳам дар ояти 271 ҳам дар ояти 274 бин худои меҳрубон чӣ мегӯяд? мегӯяд аллазина юнфиқуна амволаҳум биллайли ваннаҳор сирран ва алония фалаҳум аҷруҳум инда раббиҳим ва ла хавфун алайҳим ва ла ҳум яҳзанун. аллоҳи меҳрубон мегӯяд он касоне ки молҳошона шаб ва рӯз бин ошкорову пинҳон вақте эҳсон мекунанд, хайр мекунанд, худо чӣ гуфт? фалаҳум аҷруҳум. худованд гуфт ба онҳо мо аҷр метиҳем, назди парвардигор аҷр ҳаст барои онҳо ва барои онҳо ягон хавфе нест ва онҳо ғамгин набошанд. яъне иншоаллоҳ инҳо агар аз дунё ҳам ки гузаранд, мақсади оят ин аст ки инҳо ягон тарсе бояд надошта бошанд, инҳо ягон ғаме надошта бошанд, зеро ки худованд барои инҳо мегӯяд бисёр як истиқболи хубе ҳаст. барои ҳамин бисёр муҳим аст бигзор мардум хайр кунад. албатта пинҳониш иншоаллоҳ ки мақсад аз пинҳонӣ кардан яъне дар ӯ риё нест. агар мо ошкоро ҳам ки мисол хайр кунем, эҳсон кунем, агар ҳамун хос ба хотири худо бошад, риё набошад, агар ҳамун пинҳониш ҳам ки агар дар ӯ риё бошад ё дар ошкорош ҳам ки риё бошад, вай риё ҳаст дигар. худнамоӣ ҳамаи вобаста ба нияти одам аст. агар ман ҳамин рӯзаи рамазонам ки бигирам барои худнамоӣ бошад, ё ҳаҷам ки равам барои худнамоӣ бошад, ё ин ки мавъизаам ки кунам барое ки мардум гӯяд бисёр воизи хуб аст, бисёр мавъизаи хуб кардааст, аллакай вақте дар амино ман риё дошта бошам, маълум аст ки инҳо пеш худованд ҳеҷ аҷре надорад. инҷа фақат масъала як хайр намеравад, ҳамаи ибодат дар ин чиз вобастагӣ дорад. вале касе ки ошкорову пинҳон садақа мекунад, ҳардуш ҷоиз аст, ҳардуш иншоаллоҳ пеши худованд подош мегирад. ин боз як тарғибу ташвиқи хубам ҳаст барои одамое ки оли хобанд, маблағҳо доранд, шароитҳо дорану вале гӯем тамоман ҳиммат надоранд, ғайрат надоранд, дилсӯзӣ надоранд. шояд ки ҳамин наворҳоро бубинанд як сари номус биёяд, шояд ҳамин наворҳоро бубинанд мақсад ҳамун як заррае ки агар имон дошта боша ҳамун дар ҷӯш биёяд ки охир мақсад ҳамин мардакҳо аз мо чӣ камӣ доранд, чаро инҳо хайр мекунанд ман хайр накунам. гуфта инҳо иншоаллоҳ бо тарғиботай, ташвиқотай. барои чӣ мегӯянд закота эълон кун ки закотай? барое ки мардуми доро донанд ки яъне аз мол закот додан дар кора. аз ин лиҳози чӣ боқӣ надорад. дурустай.
خب سوال دیگر، یک دوست داشتم، بعدی چند وقت فهمیدم که خواهرم را دوست می‌دارد. با او قهر کردم و بعدی چند وقت او را بخشیدم. مردم گفتند او به ناموس تو بازی کرد، باید او را نبخشید. چی مصلحت می‌دی بابا جان، چیکار کنم؟ خیر که این خیلی از برادرای عزیز که انا پیامبر گفته است که لا تصاحب الا مؤمن. شما وقتی که رفیق میگیرین، دوست میگیرین، یک کسی را دوست بگیرین که وای از خدا میترسیده باشه. وقتی شما یک دوستی را میگیرین که حقیقتا فاسقه، فاجره، ببین خدا را شکر که اولی مقصد فقط یک خواهر را نگاه کرده است، یک خواهر تا تای چشم کرده است. الله پرده کنه، بسیاری از رفیقای را دیدیم که زنهای رفیقاشون را خیانت کرده، مادرای رفیقاشون را خیانت کرده. برای همین اصلا که من امروز هیچ کار توصیه نمیتونم. امروز اون رفیقی را که ما در کتاب میخوانیم یا رفیقایی که مثال حقیقتا رفیق جانی باشد، در این عصر یافتن اینها بسیار نادر است و بسیار غیر امکان است که ما رفیقای را بیابیم که این رفیقها رفیقای جانی باشند. مقصد که خانه من که در آمد، اولا من باید هر یک آدم واردی خانم نکنم. وقتی واردی خانه کسی را کنم که وقتی رفیقی همون ایماندار و خدا ترسی باشد، نظرش مقصد طرف پایان باشد، نه نگاهی او طرف مالی من، طرف فرزند من، طرف مادر من باشد. از این لحاظ دادر عزیز، شما اولا در انتخاب رفیقاتون شما خطا کردین. میگن خود کرده را دوا نیست، شما خمو خود کرده این. وقتی خداتون همخیلی نفرها را میارین و بعد امکانیت میتین، بعد بسیار همین مردم ما یک سادگی داره که حتی در نبودن همون مردکاشون هم، رفیقای مردکاشون هم مقصد در خانه ها جا میکنن. ما مقصد ممکن نیت همون نیتی نیک باشد، خیلی مردک نیست، خانهش هست، ولی از خوف ای، از خطر ای ما مقصد بیخبریم. نمیدانیم که سیوم ما پیامبر گو شیطان است. هر آینه شما را مقصد در شبهه میارد، شما را در شک میاندازد، خود در بین شما بعضی مثال الکی وسواس داخل میکند و شما به هر کارهای بدبختانه دست میزنید. برای همین دادر عزیز، انا از این گونه رفیقا مصلحت من همین است که دور باشید. اینها را رفیق نخوانید، اینها رفیق نیستند. آیا رفیق همین است که مرا در نزد دیگر رفیقام، در نزد همسایه هم شرمنده کند؟ وقتی او به خواهر من، به مادر من، به محرمای من وقتی دست درازی میکند، آیا او چگونه رفیق منه؟ خدا رحمت کنه، ابن سینا را میگو با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نباید دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست. ولی یک دوستی که با دشمن میشینه میگه با او نشین. چگونه این دوستی که در حق خواهر من چی بدبختی‌های را میکند، این من چگونه دوست خانم؟ این دشمنای ما هستند.